Haibok jotono khulungka phungkaham tai tiningkha 17 tarik April 2026 tiningkha TTADC ni je election haikaba sini ADC ni je election 6 schedule ni election je vote rlaimani 12 tarik o abo sung tini lek hawoinai result khlaijanai khajanta koktai bhuksong tai norok naitongdi je sino Tripura o tamo sabo thano tai Congress bwsukmano CPM bwsukmano tai BJP bwsukmano tai sini Tripura sarokni Tripura motha bwsukmano ang abo truk khe kaisa ke saklai thangano tai norok kaham ke soya kare naitongdi sini o je TTADC ni election tini lek hawoinai result ongnai khayo sini Tripura sarokni baigo truk no khulokjagui tongo Faidi sungke let's start sungnai nyelainai sini hokok borok kothomani bisingtui tini sini Tripura ni je polling exit ni je election je vote laimani bo constituency pasungno sungabo tini anaja motamuti nainelainai okok borok kothomani bisingtui number 1 constituency dam sora jompui obo Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango Number 2 constituency mas marabo hingke BJP pasungnai hinai salanyani nango. Number 3 constituency ni Dosta Kanchanpur hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 4 constituency hingke Koramsora o Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 5 constituency hingke Chamon o hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 6 constituency o je Monosoilengta hingke BJP pasungnai hinai sajanani nango. Number 7 constituency ni Damsor Kujusora hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 8 constituency ni Ganganagar Gondasora hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 9 constituency ni Halhari Asrambari hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 10 constituency ni Kulai Champahara hingke Tripura mothano pasungnai hinai sajanani nango. Number 11 constituency Maharanipur Telemura hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 12 constituency ni Ramchandra Gato hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 13 constituency ni Sinma Tongmakari hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 14 constituency ni Borjonagar Wakinagar hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 15 constituency ni Jirainia hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 16 constituency ni Mandai-Nagar Pulinpur hingke Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 17 constituency ni 17 Pekwa Jola Janmojoynagar Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 18 Takarjola constituency ni Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 19 constituency ni Antoli Golagati Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 20 constituency ni Kila Bagma Tripura mothano pasungnai sajanani nango. Number 21 constituency ni Maharani Chelagang Tripura mothano pasungnai sajanani nango. 22 constituency ni Kathalia Mirza Rajapur Tripura mothano pasungnai sajanani nango. 23 constituency ni Ompinagar Tripura mothano pasungnai sajanani nango. 24 constituency ni Raimabeli Tripura mothano pasungnai sajanani nango. 25 constituency ni Notun Bazar Malbasa Tripura mothano pasungnai sajanani nango. 26 constituency ni Birchandranagar Kalasio Tripura mothano pasungnai sajanani nango.
constituency purbo Mohoripur Buratliwo bo tipra motano pasanani sajanani nango. 28 constituency ni Silasori Monu Bankulo banyak tipra motano pasanani sajanani nango. Adi ingke khajan ta hotai bohu so angno no pura 28 ta je edisi ni seat tong manang bebon no saklai rnani nangka je kokbro kothomani mote koita seat mano tipra mota hangke ani mote ingke 25 ki 26 ta jeskapno tipra mota pass khlai edisi election jeskapno sarkar chananyo chanai tai nor comment khlai sadi bosok jora tei tipra mota seat tubui mano hainyo to tipra mota no oro sarkar gothon khlaipini abosong jotno saimani tongo tai jotono khuchi khelai di bijay misil khelai di tongthok lai di moharas no lob lai di tai sini phainai upcoming future no jeng sadok lai khai jotono na hambai bye bye.